Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong. Ka Seng Hanyo Trap Youth Council Maulai Circle haka khatwai trik ubna nailar arajar arpuai kom shibenta ka jingrakhe ye ka jingdap ka bahnyo snam jong ka Seng kala yo jingerap da ka kali bolero na ka kti jong MLA ka Maulai constituency uba process ti saukme ubala plai pai baru yakni ka kali haka phalau jong ka office tarekam ka Seng ka badan hamaulai nongkwar Habakren kumukong san hashwaban kap yo ribbon uba piti saukbe ula penpau bagajing yo jong ka HYC ye ka kali kadai na marba ula yo ishisha ye ka jingtre shitom jong khot ka Seng ha ka bashakri ye ka jaj benreu bat ye ka imlang salang hagani ka jingelang la sakhilang ru do president ka HYC Sengkme uba Robert June Kharjarin nang tade u president jong ka HYC Maulai Circle uba Donbok Langkhar Lingdo lembat kiwai Habangi Paidin Syakniki Nyotli Kisnem Bakum Keseng Nilayat Batkum ga Maulai Circle Nilayat Ngimla Bandan Bang Nilayat Omday Nakilenti ke besok Omday nakilenti ke pejam Kiladon ki tip ki bang ilakiu Kiladon ki wa jong ke jing syak tenju Ki bang ilakam na siliang siliang Keladon kelenti ke bajangai ke belah perang ya ke mensimidri bat kumju ru ya ke jingya syak kelentiyat jong ke Maulai Circle lengba kini ki nyo teli ki senam keladai kelentiyat ke bapi haban yat lengba ki jingye ki jingjar ki jing syak tenju nrei habakut ngiso kemen pat bo beli nong bu nong tau uladon rengkat lang bat ngi bat ulayalam ya ke Circle bat ya ke Seng hakan ni kapor ke bomta nak liang jong kasi isi nyimla ban klem dapan pau ya kijing ai kuble ke bakar pang ya ka Circle ke jongi na pok Maulai nomor kikam ki jong pi ki keren jam bat om tang kata piladai ka wei na kisnat trekam jong ka Seng ki belara ya ka burom jong ka Seng hi barok ka wei lah kapor ke jing lah kapor ke jing jenjar lah kapor bangi yakun nam tabat penyo yaki ain trairi lani hakapor bangi syakri yaki pajba jong ka jeb nriu hakan ka khlam pilalong kawai na Circle ki bah khmat nam jong ka Seng nak liang jong ka CEC ngikit bok kerbiang bat ngikular ya ka jing trilang ka babha bat ka bakham jana shishu bat pi kum Circle nang ni syakmat ban syakri yaki pajba jong ka Snong Maulai bat kumju uru nam tau pajba jong ka jeb nriu ni trap hi barok wei sikentin arkentin nam tau MLA badan burom jong ka Maulai konferensi hanga hi simet usyam desu tang politician reula de nong elam jong ka jeb nriu ni trap hi barok wei ai ba ki wei kin kren kin keno ba manging ya ro yo briu ring haban krensai yo briu bo bha yo briu bala bantri yo briu bakren nam ta kari jong ka jeb nriu ngihap ban ya ro ngihap ban aikti ngihap ban ya kersan pramangi lada mangi kum kisamla nyem kersan ye KMLA ye KMDC ye KMP ki bakren nam ta kari ba ka jeb nriu temono pat ban kersan naki lada mangi kum kaseng nyemai burom nyemra ya kibriu ki basat keren ya kibriu ki basat trei nam ta kari ba ka jeb nriu kam don jingmut ngi ka Seng bangin keren nam ta ki isu jong ka jeb nriu ko jongi ngi so thu biang biang bakum ka Seng kadi kamram ka jongi banyaki hamadan hari ban penpoi sya ka thong ngi don kam ye kinong sat an ngi don kam yang sarkar bakan keren haging dorbar batkan keren nanti pos ketriat konsep ki jinga ki jongi hamadan madia konsep ka jing len nade bakajing syak sitom jong ki samla hamadan madia kan sab kajing syak bom haulati kan sab kajing syak sitom hu jing bendi lada kasur jong ki MLA kam keren ha assembly na takadau nyimla banen bakhram dai kublai yo MLA jong ka Maulai ubala keren
Ngatrai nadu basdang kadeka Samoy trekam jongka assembly diumle jongka mulai balawara ni kong ya kamat ILP hapo assembly. Hadin kicing trai si Tom Jong I ngiyoi ba tang kemele kongres ki bala kalabamut nrai baron repungut kemele ki kalabamut ki kersan ya ka resolution jong KLP hapo kaging assembly barakoi. Dei tang kata ngiyoi pikiran no pur usam. Hajing sya ka mulai kami kini put bat ka asam rei pilakren namta kipaj ba halang pi pilakren namta kipaj ba hablawon waktu pilakren namta kipaj ba pilang kata bat kumta terter pikren ya ki isu yerindom pikren ya kiwai nata kadang sobong ba kuble sibun ya ke jingasat ke jong pi namta ka riba ka jap mru neotrep hi brokoi kuble sibun ya ke jingasat ke jong pi namta ka jelah hi brokoi bat ngi kentu ya kiwai de ki MLA ni kentu ya kiwai de ki MP pat ki MDC jong ka jap nri hunyo trep ajongi ba phinle kumju uru namta kiwai ki dauba namta kiwai ki mat ki bakta mat yong ya kari ba ka jap nri jongi hibrokoi nakaliang jong ka seng ila khansai bangin ai ka tiga mon ka tiga diang shauno breu batrai namta kari ba ka jap nri bat ngilong ru balakroy ban ai jing sneng yuno no nong mikman ubay le persya ya kariba ka jap nruhi bro kadai kalan tia nyos nam jong ka kunhun haga jing sisa ladang ya kran ladang nyotang ya Jakarta berada ha breu kadang dai tang Jakarta ka ba udang pulih haka kelas 1 ladang ambakala nyos nam Herengga senguk men kumbala ong we ni paradekon baka jingdap news nam jongga kenhon kadan laka history kum ka hen kun news nam henyo trap bar hakani keskiro kadan laka jingmon ya kaba kapateng kabala shala siski kan yok ban saki baka kenhon HWC kabanengkong kaban yok pedang ye kejingram na kinoy saan lani na tigi legislator kadai ka kanhun HWC mulai circle ya ka bangin sayo man kabribon ya kani ka bloro ya ka bopila ai snoba sangi kup ka kanhun kublai sibun ba ublai unang yo ban kerku yipi nang nei sikmat hakal tian bat khamtam nganamla klam da phaidin haki por kbladam ni haban kran ni nombori ya ka jing sisa lesi ya kitletia jongi kum ka kanhon ngilalong ru kinong shun yapi haki khap ngapar kan mau bahadian ba ka kanhon jongi kalami isika perthai namar ka thong lani kanong rem ba khamat kalong ban wanra lani ban penkongo yaki license nem lani tiki politician legislator hante po assembly herangi I bahagi tiki por kilalong kuman lani kilale kilalong adaman mo hakti nongway te hak tu por ngilayat kum ka kanhon ia kata ka clean congress campaign nginom laban lani ka jisha ni haban itu te henrei ladangi phaidin takajing ya shun lani kata ka jingya budong bunut mo teng kawanra ka jingi ka jingi jan lingba ka sur ka jongpi hapo assembly nganur ban ong ba hausam arya khatlai dei ba pim basa penlong ia ke haus mo ban sa defeat ia ke tuga isu ILP ke bau pai ba ula nadu ba phirung arja khat pra ngilei kumala kren no barobar kharjaren balesi kadai ka jingren ka jongpi kala penlong ia kitu ki paralek samsia lani ki paralong kuman haus nam arja khat lai lani hak tuga tom bahaga khat khnai terik jong Disember arja khat khnai kilaya kongo kilaya menjur ban pas ya ke resolution kaburam naslo ban ong na ki para legislator ni ki para emli hapo kanhon kalek shapi tongin pulang haji tapti na le choisi mala circle mulai circle keladap news nem kajing syakri ke jongka bat menang anak kain bah news nem ladangi multiply laispa anrupsan singi haka sistem news nem ka poi arjar sanfusan fi arjar sanspa sanfusan singi
Nakaliang jongka nakaliang HYC kan ai jing syakri. Nakamenta ka jabri hi barok kawai. Di haka jing long alade ka lade nakaliang jong seng. Lade ka jilong beriu, lade kendo kadang ka jingkiu jing hiang. Bat nga subanong ba ubay kerhui ka HYC. Hapeneng gini nyosnem. Nakaliang jongki kilong kumni ka balong mata bada ka jing kerhu bada ka jing snai ka jong blay. Kini nakadaw bitan Kemensim, Kemensim Syagri, Kemensim IT, bat Kemensim Bandada, nama takari na takadaw kini hadu kani kementah, hadu kani singi kementah. Nyusnem kamdai ke basuk ya ke bande, arja sanspa sansi kamdai ke suk kamdai ke kari ke basuk bande, dan nama kita Kemensim, Kemensim jong kajing Syagri na takadaw boleh berkui ki ulong kumni ke balong mentah. Kajing kerpat jonga nakaliang jong HYC lalu presiden barang ba jong keseng rekat bagi unit komju nakaliang jong presiden jong kamula sekil baru kai kemudian kam in hap dua isu hasil belai ngingi di brio hau brio gidon kajing tot gidon menta kajing mumbit bambiang de belai Kemensim mangila ban syakri nak menta geri bar Kemensim mangila syakri nam ta imlang salang di hakan ke por mentah kemudian mana nakaliang jeng nakaliang jeng presiden nakaliang jeng berhem kemudian presiden pada juga por nakaliang berdonbok berkomju nakaliang barabar jarin kawai nakaliang keseng hi kejing temu jeng ka kalong nak bentah jeng gari bakaja berdiri barak kawai ai kemudian kerpang HYC nyusnem hilayang rangba ya bankan nak isu jeng kaja berdiri barak kawai bakajing kemudian ke kerpang amen usnem arpo habalawan coronavirus habalawan ka khlam habala total lockdown la lockdown ya ka India ya ka Meghalaya barakway bat kumju ya ka mola jengi lat ai total lockdown nakan mau hati ka por ka long baro ngi mismat ai kublai ka pang nagriang jong kisipai gari kibre jong HYC klemtien klemrit imi syahmat man kasngi ringkat berkali bania jika mulai berokawai bania ya ke benta juga je beriu bansam ya ke marba madi naga benta ku jenjat bestam ke bakudo biran hadu kata-kata bani so kemen usnem arho bangimat ke jengi hadu kata-kata ndrei kisipai jonggari kisipai ni begadang kan demi singi dang ukurna baros ukieng singi sipai jonggari nama play tieng nama kita Kemensim menyerap nak bertagi para beliau yang service to humanity is service to God kating syakri ya ki para beliau kada sibenta jong kating syakri ke jong belai wan biang sudam arhuwai beru berai lasdang hang dam biang HYC wan biang kelami syahmat ya gaban aga jirap nam ta imlang salang hi barakawai boleh sibune na gamenta jong kisipai jong geri nama dengan Kemensim merap Kemensim sosnai ba Kemensim pet na gamenta jong kibei kibetan kam tam ha kana por kamenta kadang mo nagaliang barabar jerin kabenta basa idon kam ya kaban nagaliang jengi bante rengkat barngaso banai kublai kerpang nakaliang jong HYC jong central body bat kunju jong nani na mulai circle ya Kemensim ya kentin kerku kendo jong pi ya kede amesim jong pi namar kadlong kabedon kam nakaliang jongi kalong wat nakaliang jong aru ngajong kani gawai gidon kam ya Kemensim sengu lamano lamangai kiwei tadi kiwei ya nga gidon kam ya Kemensim sengu kabarong kam hadu kata-kata Jika so komenda oleh HYC, dakwai Kemensim ini terilang. Nak mentang jemulai, banam tak jelahi berakawai. Hakini isni, dan wei nak kini reporter wong ba piti sau kami. Dan nak yang jongpi kalau kata memelia juga mulai. Kani kajingnya, kabedai mentang put usam. Hato kadai kebenta jongpi mo, hato pisngo kan hab nem. Papidan kamban pan map, bandak yang jongpi, mesti bansol mataya uput usam hakini kisan posnem baga jela kasakan sekenjo hakaneka arhoitrik ujuri arhoitrik juri arho ar tinggalong iu golong katang ni gawai
Hak ngara yo kan la belum minister. Bat hadir tu por lalong komeli. Ngam suyo ban kelat pada ban syong hakerdan ke baham halor. Dan ngade banga syong hakerdan halor. Ngaklopan mat bangam semala ban sol mata habade bat bodo issue. Dengan lo to minister bat MLA ngenumla mengenal dia jeung pan mat. Namar balai, namar ngala persyang hi dah li bo baret. Ban pen projek ek issue na kapor sekapor baka syong pada fisku tu ka syong haki chief minister ke bamangi idon. Hong ladon kan rusem sia kena spak kena bufrau. Jangan nasbak na bufra, baki si minister bafir. Ndrei jeng ebleng le yo ban benta. Ong to hakini ki san hakini kisnam badap bun kisnam. Ngim simla ya ka bandak le jengi ban sol mata hak bade bukan ke bodo issue. Kai badan kam menta. Kabadan kam menta ho ni yo si minister jong kam mekhlia. Usi minister Assam kilekendo na ka por ki early meeting. Bandak le joki kwa ban weng menta ya ka bade bojingi jo por Assam. Nenginan kam man syai. Ngala syai ni gawai ila jong ban nga scam bela jong ban ngi haban scam. Ba wat sin siru ngimde bendo ya ka jaka ka jongi. Katangi haban on form. Ngide unang ngimde ban long nak ni jongi menong to. Ha ngadi buri ubayar. Ubayar ha na buro kelyang. Dia menong ta give antik policy lanu nono nginumla na kaliang jonga ban priang ban na kaliang jongi bangin priang. Larakane give antik policy penankam na kaliang sarkar. Barkamtam na kaliang sarkar jong Assam. Jadi mana kini usi minister jong Assam long kasam kamdon kanuno kana dispute na ka jefer jimot barkameklia terpul Assam. Maka jitu jong kalong ada peladap include lupa. Dan nak ni jungi ngiya dengan give antik policy. Kibabun kalong jaka jong ngin siduk kalong sa Assam. Barkalong lagi sosi ke bakrau nak mata jong kajelahi barokobai. Sada babon ki jaka ngindu su Assam. Bar ka balai. Ki babon ki no sosnong ki basyong hakini ki border area. Kim kwa kalong ba ka jaka jumi ka su Assam. Tila i ka mensim ya ka mensim jong ki brio jumi basyong apo uput usam jong Assam. Banda kaling jigi scam hado kata jong dole kumnuru ngimni bendu ya ka jaka jumi. Tekai badon kam nakaling jigi kalong nginong kawai nam da issue bangin hapan pentikna. Ngin haban pendigna baka jaka jongi kamde mendek syapo Assam. Lakren namda nakaliang jong HWC habadek ILP. Baik nakaliang jonga nagapos pangalakren siya nag issue. Ngala ajimot usi minister wat nakaliang jong party jongi dungong. Kaladay kapor pan reformot ki MLA. Yang reformot MLA na po mekhalia. Kenrano dagalamayom ni plakat hangti parlimen hakapon ng parlimen ban kerpa de sokar India. Baka don kam petre kam no ya ka ILP hang dia po kajelam dia. Hendrai kalong ai ka ba susi kalong ba lasia ka jekren. Deng am smi poi sino sinoru. Dengan scam da ka jekren na kaliang jong seng halang fair. Baro seng halang ki kwa ILP. Baro ke meli ki kwa ILP. Kompet katu kalabiang ya kajing dama jongi mata hapo sekretariat kajing dama jongi mekhalia kali kapor bangra pelakam no kali kapor ramalai rano ikalamayong hang thi hapo parlimen ngilodon kami ya kaman rano mata ring pelakat baga sork baga jela jongi ngilodon kami ILP namar bangi pet nagaliang baro namani lawan yang Amit Syah to nagaliang jongi hukum to lawan daga jikmi denti ngong bakminti banda kaliang jengu pun ai no mentai ka declaration bahapo mekhalia on pentrekam no ILP hendrai kalau ngai ga basungsi hadu kata kajing sungsi i ga banda kala ju umburam kasar ka mekhalia arsngi menagne lakhang ya kasinong kathau balai baburam Amit Syah daga jitmu umburam pun ai no ILP hapo jong jela hendrai sim la patiau kanu nak kaliang jungu warik sem halang kele kendo hendai i bom don kajing buram hendiat ro dengan ong tang de gawai kal de kapor nak kaliang jungi kiseng halang jungi ni hap man ai buram kiseng halang baro nama kali issue bagi top nak kaliang kiseng halang imat gade kapor bagi kiseng halang baro ringkat bagi emeli jong ke Meghalaya lahap bande Delhi bandawahi ke LP hang thie po parliament
Kadang bang mana nak liang jong presiden dang ba jong ekspresi. Tiga benda besar ngidon kam bang telang. Ublay ulai la jong kasap. Ina pasusup hai kini kawai. Ben ala jong kasap ni liang jongi. Yang ai kani barok na jongi don la jong kasap. La syaya pada jongi. Idon bang ini nak liang jongi tray combination dong in poison dong in yat. Dai compare kata. Kabenda besar boleh use penyat. Yang utang kena away kabenda kebesak bang masuk komen buat ngaswesi. Ya ki MLA ki bekersan ya ki isu jong ajak benriu. Isu je benriu ni keluar kalong ya keban nak yang jengi ban ya trelang. Ban trelang wat bana penjop piang. Hendai itu ki beriu ki ban nak yang jong ki kalong lamnong kilong syalaki. Bar ki kerendu yang ajak isu je benriu. Ceturu piang seu piang. Kadang kepor hi kembolong nak wong ngaswesi NGOs ni hap yang kebanyakan yang jungi gelong hap ba ngin penti kena arajar arfu arfulai nak le jungahi kerpat gelong bagi pajba jong jelai pada kowe hamdam ngi khasi jentiang didan kam ni kibriu ki be je benriu bar kibriu ke bang bensim man syakri bar nges kem hata kapor kan nak le jungi do yo kibriu biang ngila menteri kam ngila ikaman projek hamha yang isu jong jeprihi berokoi bat teng-teng lagi berkat ngasos nei lo jong jelah ngasos nei ki briu jongi boleh ngasos nei mentara jendap san post nem bagi dio bala jen poi meda san post nem ka jiken dio jongi biyo yo jelah kasupai jingi sudah development nang runa kasupai ki briu jongi meta samla jongi babun samla jongi nan kam nan jam ki businessman jongi ro ke biang miolat company na bar one agreement ka bai thok kambiang ka sopai ni pe ni nak le ngajong ni ni hak ye ban adbet dia kata namar ba ngilasan yon ben na borok kaliang kai ban kami kedan kami ka bentak basak ngidon kami ya ginong ilam ki ba ijngai ngidon kami ya ginong ilam ki perhat nak mata jong kari ba jebri hi borok bai